undi mukomediye w'umuhanga byatari ararenze afite mugenzi we bakorana duo ariko kuri uyu munsi niwe hari wenyine kandi abikora neza n'umukomediye wa performance muri Giants aperforminga muri Watch Comedy aperformance ahantu henshi amaze igihe bamwita Mavida Machimesh Yotwaza uzarimwe then it was nice to meet you DJ Zafuka Hey it was very nice to what to meet you uyu munsi none ndashaka ko twiga ku bintu biri seriye nta blague zirimo ndashaka ko twiga ku kintu bita kanyamerika aka masturbation turi kumwe uyu munsi turavuga ku byiza n'ibibi n'ingaruka za kanyamerika none naje no kumenya ko nago nzi ko abantu bo muri Amerika batera kanyamerika kumbe niho byahereye ejo bundi video ya Drake ya trending ari muri kwa pla noneho buriya masturbation igira ingaruka kanyamerika kagira ingaruka kagutera umugongo no kwibagirwa ariko wemerewe ku masturbatinga mu cyumweru rimwe nyamuneka nimukarenza urugero ni rimwe noneho ubundi bigusaba kugira fluid cyangwa ikintu ukoresha utera kanyamerika nyamuneka turiga ku kanyamerika uyu munsi aho together noneho rero kaje guhindurwa amazina babyita kubera generation babyita kumena ubwonko kwiyagaza ningera nagamutuntu umenye ngo turacyari kanyamerika noneho naje gusanga n'abantu bari mariye batera kanyamerika ikikwereka umupapa utera kanyamerika rero araza mu rugo atashye ararushye ariko ninde wabwiye kuzajya musiga isabune ahangaha none ukuntu mwasize isabune mu mazi aba yibuka yuko agasabune umupapa utera akanyamerika yageze kwa kundi muri wardrobe wabona abasirimu twebwe n'akabati aho twisigira amavuta haba ari akagira ariko mada vayo hano ninde umara gikotori kanjye wisiga gikotori njye nyine ubwo ni kagafuru none mfite inshuti yanjye yagize ibyago ikoresha amavuta atukuza nyuma y'ibyumweru bitatu wagwani yari umuzungu the whole point ya masturbation mbibutse yuko nyamuneka rimwe mu cyumweru ku gasabune gasa neza cyangwa kuri lotion nzima sibyo hanyuma bigatera n'uruhu bigatuma abantu bamenyera nabi nimuzongere hanyuma rero tukiri kuri wagwani y'inzungu ndashaka kumenya abasore turi kumwe muri uru rugendo uwo musore ariyubashye urabona umugongo utaringaniye sasa ibimenyetso by'abasore batera akanyamerika abakobwa sindi bavuge kuko ibyanyu biracanganye umusore utera akanyamerika ubundi agenda gutya kuri wagwani anyway uyu munsi rero ndashaka gutera kuri blague ziri mu buzima busanzwe ejo bundi hari umuryango bose ko mutambwiye ko nambaye nk'abaseriveri iyo myenda iza gutirura hari umuryango ejo bundi ku cyumweru gishize kwa kundi imiryango ihura bakizihiza umugabo yarimo kubaga bagiye kujya gusenga bazi sekurume nziza bamaze kubaga arimo kwitegura kujya gusenga afata amabya y'ihene tuganire neza ayaha umugore nguze kuyotsa ngiye gusenga umugore nawe ko yari ujya gusenga afata ya mabya yaha abana agiye kujya gusenga aravuga ati yemwe ba muyotse neza nayaso mu bahungu be rero umwe barimo kuyotsa murabizi abantu barya burushete z'amabya y'ihene hari ukuntu ziturika ase ndavuga amabya ukarakara ntabwo uzi ko aturika barimo kuyotsa rero umwe mu bahungu be abona amabya araturitse abwira mukuru ngo ya mabya papa araturitse umwana muto aramubwira ati genda ubwire mama ibibaye arirukanka ageze mu rusengero hari ukuntu baba barimo gusenga urusengero rutuje umwana akinjira mu rusengero ngo mama
amabya ya papa araturitse. Ba pasiteri bose n'abarimo gusenga ngo toka satani mu mabya y'abagabo wacu, toka satani. Uyu munsi ndashaka kubabwira impamvu nitwa Amavide. Abantu benshi bajya batera comment bakambaza kuki nitwa Amavide. True story, uyu munsi abantu baje mu kabari. Anyway, before that, Pazo umutipe dukorana wa mutipe ungana nk'udatekereza. After emergency mama wararwaye ari Uganda. Nimba mu kabari habamo abantu basenga muze mubyibuke mu musengero. Ubwo bwanwa butatanye buzimana. Ariko mu buryo bwa musengero. Niwane Franco ko ntacyo umbwira urabona bitambereye. Niwane impamvu rero nitwa Amavide, abantu bakundanye muri high school muri he twiga, abantu bakundanye bagize amakouple. Nakundanye n'umukobwa bita Mariam, nitwa David, iba Mavid. Nje mu Rwanda bayita Amavide, ndakomeza. Ikintu kibabaje kuri Amavide rero, uwo mukobwa ntago twatandukanye ko si umu ex wanjye, kandi nta nubwo ari girlfriend wanjye ko mfite undi girlfriend. Mumbwira aho hantu amaherezo ni ayahe? Si ikibazo. Mbere yuko ngenda ndashaka kubashimira ku bantu baje muri comedy. Mfite akandi ka blague kugira ngo ngende. Ubutaha nzaza na Pazo. Ubundi yo ndi jyenyine hari ukuntu nibagirwa blague, yo nayibagiye kuri kubera cya kibazo cy'akanyamerika nkabyibagirwa. Buri umuti w'akanyamerika rero mbere yuko nsoza byose umuti w'akanyamerika uko gatera kwibagirwa uragatera mpaka wibagiye kugatera. Ndi mu bantu bize neza nubwo ntacyo bimariye. Twari dufite umwarimu bita Opio. Opio was a very tough teacher. He used to come in class to test our conscience and our IQ. Yazaga muri class akatukoresha guesswork. One day he came in class and was like, "Good morning class. Behind my back I have two green fruits. Guess the fruits." Umunyeshuri umwe arahaguruka, "Me teacher. They are green apples." Umwarimu aramubwira, "No. They are guavas, but I like the way you're thinking." Arangije arongera ababwira ati, "Class, behind my back I have two red fruits. What are they?" Umunyeshuri umwe aravuga ati, "Me teacher. They are tomatoes." Umwarimu aravuga, "No. They are green apples, but I like the way you're thinking." Umunyeshuri umwe bimaze kumucanga arimo kureba ibirimo kuba arahaguruka, "Excuse me sir. In my pocket I'm holding something wrong and hard. What do you think it is?" Atarasoza kuvuga mwarimu aramubwira, "Stop, don't misbehave in my class." Umunyeshuri aravuga ati, "Teacher, it's a pencil, but I like the way you're thinking."